Hello friends, welcome back to another video. Ito tuna hi video kahin wetsa good hi le janitla jan som leke som khat bin vela tu manja kona kulin lang thinglang lang kahin jot to hin cha hi lampi khana kan accident na su hin tai jo kahin wetsa din ten cha ka dei sa chu gari tol chakani tol ho thinglang langa ka chi eti mana helmet hi lo tamji in cha ka dei sa chun helmet na ki pu in aje chu jani tha kong keong ke accident chu helmet chu na pu da lang kalu chu phat cha ka ta hin ewa helmet ka na pu ja chu in cha kalu lang chu effect ko na hin ka pu le ka tiang wang hit ko na ya chu ga ki ven thei na bi wa chu helmet he ngai te te en thing thang hian town hi la ki bu te te di wa ka dei sa na video he na ve lang amun ho kain wet sa de he som leke som la khat din ho a ka hunga la ka accident hana che hen cha he lai ka kot phe alik ka hin jui wa nga chu ka ki jui khi la ka accident hun tele so la ya ka accident asum yong omin points min ten cho ran hi chu man langa mi thi na ka chi kong kile langa he zan hi phana chu la he ka accident hana pathen lung se nawa ima cha chu katipon ka veilang ka khut teng ka kyang bo themphat ka kisu ko in lai hong ka hi hin ten lai ka thu zowa he jet langa a he jet veilanga ka thu in ka thu cha cha chu itik ka kimi kha ham jet langa ka thu kin hena lang sanga ka thu kin hin lai lam su hena ka thu na chu ten gari yong hi hoi lai i zan ham khat asin en wet sa de hin lai hin katan lai he katta hin tua ha i khat la ka shop thing lo lai hin a hong katta na mi na dangwang chu lai he sin lai he ka kisu bo ti de hi dangwang just im cha sit ne om poina keong im cha ka ti be pon thin lung sit ti ti ya zan khong chum noya lai lam su he hin gari lik yong hoi ta lo a hin gari lik khat ho ala e chakani dinga ha in tol ha ji in aje chu tui lun na lik ti ti en cho a ki tol kha la ki lu a hin ton jo keong dan tha chu tabanga chu ka thu hin chu hena ka hin wet sa ten le ke ho lang kholang lampi ong ka hin wet sa phe pe hin ka hin bol thea le